بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sura El-Lejl, noć. S imenom Allaha svemilosnog milostivog. Tako mi noći kad sve zakrije i dana kad svane i onoga koji muško i žensko stvara, vaš trud je zaista različit. A onome koji udjeljuje i bogobojazan je i ono najljepše smatra istinitim, njemu ćemo ono što je lahko dostupnim učiniti. A onome koji tvrdići i osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim, njemu ćemo ono što je tegovno dostupnim učiniti i imetak njegovomu kad se strovali neće koristiti. Mi smo dužni ukazati na pravi put. Jedino nama pripada i ahiret i ovaj svijet. Zato vas upozoravam na razbuktalu vatru, u koju će ući samo najveći nesretnik, onaj koji bude poricao i okretao se, a od nje će odstranjen biti onaj najbogobojazniji, onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao da bi se očistio, ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati, već jedino žudeći za licem gospodara svoga svevišnjeg, i on će zbilja zadovoljan biti.